dulur-dulur PDS matur nuwun ya. Pak Trisno, Pak Joko, ya. Pak Gio. Oke. Ayo sayang. Ayo kasih yuk. Berdua boleh? Oh iya, berdua. Sambel kemangi. Ini Mbak Dewi yang ngepet gak apa-apa. Saya yang jaga lilin di sini. Ya, Pak bantu. Ya. Boleh saya diturunkan? Ya. Diladeni ya Mbak, diladeni ya. Aduh apes aku ketemu iki. Ya ya Amit. Ya Mbak. Sabar. Aduh, ya sabar to ya. Aku jane nek kene wedi dicolake secara bebas. Ora apa-apa kendel dhewean. Terus. Mboten. Akon-akon. Jangan asal. Bapak. Padi. Nggih. Tegak ya, Pak.
Wi. Curi-curi pandang gitu. Lantai 1 aman, Wi. Oh, lantai 1 aman.